هەموو هاوڵێن بە یەک ئاواز ئازادی دەکەین باڕێباز بۆ دادپەروەری بانیاز بۆ خەبات دەکەین بانگاواز ئێمەین هەموو دەکەین ئافراد لەژێر دەستەبوونی ئافراد دەڵێین ناهەرگیز بۆ ستەم نەبۆ ژینێکی بێبەرهەم هەشتی ماسی شەڕ ڕۆژەکانی بۆ ژنانی گشت جیهانی دەستێکی نوێ بۆ هاوسانی بۆ دادپەروەری و بۆ یەکسانی دەبا بە هاوسەنگی بژی ئەستەنگی پێشکەوتن نەبی کەو ژند و بووناوەرێ بۆ یەکتری گرنگ و سەروەرێ بەڵێ بۆ مرۆڤ سالاری بۆ ئازادی و بۆ هوشیاری بۆ سەربەستی بە یەک بڕوا بەنگان بەگشت دنیاداگا هەشتی مارسی شەڕ ڕۆژەکانی بۆ ژنانی گشت جیهانی دەستپێکی نوێ بۆ هاوسانی بۆ دادپەروەری و بۆ یەکسانی بۆ دادپەروەری و بۆ یەکسانی دەبا بە هاوسەنگی بژی ئەستەنگی پێشکەوتن نەبی کەو ژند و بووناوەرێ بۆ یەکتری گرنگ و سەروەرێ بەڵێ بۆ مرۆڤ سالار Men det er de mest utbredte formene for vold mot kvinner. Den bygger på en systematisk utnyttelse der kvinner blir sett som varer som kan kjøpes og selges. Surrogati er heller ikke en praktisk løsning på barnløshet. Det er en kommersialisering av kvinnekroppen. Surrogati innebærer at fattige kvinner tar avstand fra ideologier og handlinger som reduserer kvinner til en handelsvare. Vi må diskutere, argumentere og ta denne kulturkampen på alvor. Og vi må bruke lovverket for å få slutt på handelen med kvinnekroppen. Sexkjøpsloven har redusert prostitusjonsmarkedet i Norge. Vi krever at forbudet håndheves bedre av politiet og følges opp med gode hjelpetiltak for de som er utsatt for prostitusjon. Styrk sexkjøpsloven! Surrogati er ulovlig i Norge. Vi krever at forbudet også skal gjelde for de som blir gravid mot av fattige kvinner i utlandet. Kvinner er ikke rugekasser. Vi krever at myndigheter og nettleverandører setter en stopper på pornoindustriens utnyttelse av kvinner og påvirkning på unges seksualitet. La pornoen brenne!
هەموو هاوڕێن بە یەک ئاواز ئازادی دەکەین بەڕێباز